U dalekom Iranu, odjelu za konzervaciju i restauraciju Astan Kuća Zavi biblioteke u Mašhadu, impozantnom zdanju koje predstavlja remek djelo islamske umjetnosti, realiziran je proces restauracije i konzervacije rukopisa Divan Hafiza Širazija, najsjajnije među 7 zvijezda klasične perzijske poezije. Književno-teorijske karakteristike njegovog pisma obuhvataju estetiku, simboliku i filozofiju ljubavi. Hafiz je u divanu zabilježio 500 gazela, kasida, rubaija i mesnevija, pri čemu su gazeli otjelovljenje savršenog stila i izražajnosti. U kompleksan proces restauracije bio je uključen i zaposlenik odjeljenja za konzervaciju i restauraciju Ruhulah Hodžić. Tokom restauracije ispoštovana su načela konzervacije i restauracije, odnosno korišteni su prirodni materijali koji su pH neutralni i koji su reverzibilni. Osim toga, ispoštovan je jedan od temeljnih principa konzervacije, to jeste minimalni pristup koji je podrazumijevao i zadržavanje nekih promjena na samom rukopisu koje zapravo svjedoče starosti ovog rukopisa. U fondovima Gazi Husrebegove biblioteke čuva se 12 rukopisa Hafizova divana, a većina je prepisana u 15. i 16. stoljeću. Osebujna ljepota, precizna i vješta izrada posebno karakteriše rukopis signature R1366 koji sadrži minijature s ljudskim i životinskim likovima, dok iz perspektive ritmičke i metričke raznolikosti dominira gazel u funkciji verbalizacije složenih emocionalnih i misaonih stanja. Na kraju prikazan je i promo video o procesu restauracije divana, a glumac Mehmet Porča pročitao je odabrane gazele iz divana. Rukopis i prigodnu izložbu će biti moguće pogledati od 4. do 8. novembra od 8 do 18 sati.